Boda. Ini sing amtali gulagati constituency Chelikhola BC number 1 Chelikhola BC sini bisingo rani boni atumsa mokol nukjajakya khobor khanai sini kaisa kaja sini DSM ni Charilam conviner just sini YTM ni vice president sini block ni vice president sini damongosi tongosini leaders to oroni DSM ni joto leaders to youth to so sudiran phaija bolas je mansak chuba phaija bol treatment ni bagai ai buskangni dino bonamo operation ni daikto sundanai oron local leaders ko sawile sing hapania doctor by appointment na oi ai sing bono treatment khagena ব্যবস্থা khane tam ni male bono khoroksa busaje already mokol chrai phujin nugya na bai chrai phujin nugya taw bo busai krai ni busai bo krai bos mo jodi bono mokol mo jodi thanga bo chrai samnai nei ba bono bagai sing ja mansa din chuwa phaja ai plus bono better treatment bagai sing tidara khaito sing hapania doctor by budina asu ni sarigo sini doctor Bg.Buddha ka subsum hamai budino mokol doctor asu bono dagao sing kasha gari khaitlange bono operation na sama khane karbo mo chandara nai bon bagai sing phaja karon subpediatric matters karon omai rog kabangma patient din ai kabangma rog disease ongkhri to mo wana ba sinja khata tomongsa mo se mokol nukjajakya thangmo mo to wana ba sinja gibone nukhungko cholina nanai bon bagai subino kaisa kaja ubagrani dagi mumbai bono kuma sini moras dagi mumbai bono kuma moras station tibra motha always talk le bagai je jaga chugya abona sem chugran bagai sem chumar doctor bagai lain hambai